lokho lokhambo lomntwana wase ndlukulu endaweni zamakhulu izalo endlini yakwaNodu. Ngithokoza ngethuba engithola. Ngangilele ngisekhaya. Ngilele ngabona uqhamuka ilanga lokhaya. Ngangilele ekhaya kwaqhamuka ngilele nje ngabona uqhamuka ilanga lokhaya. Lijulukile kodwa umjuluko walo ula ebunzini la inwele sezingasekho khona. Zimhlophe kodwa ekhaya. Efaka umjiva omnyama onemisebe emhlophe. Wayesethi mina mama awuphuthume ungikuzele lento eyenziwa ngabadodwa bami ukuthi mabayeke ukuxova ibandla lami. Ngoba leli bandla akusilona elabo futhi abaqondi ukuthi likhulu kangakanani nanokujula kwalo. Akusilona lokhu abakwaziyo bese betshela ukuthi sebazi konke ngokwebandla. Make bagcine yonke imithetho yasephakameni, bengagcini imithetho ethandwa yibo. Ngoba le mithetho abayigcina ethandwa yibo yiyo ejika ixoshe abantu. Wayesethi umntanami uNazaretha asiyona ingubo emhlophe. Ngisho umuntu ongayigqokile ingubo emhlophe uNazaretha ngoba thina koshana sisuke siphila kulokho. Kuthe ngangibandonga ziyaduma ngangingaphosi. Kufika kumina inkosi uCetshwayo. Mayehamba nezinsizwa kodwa lezi zinsizwa ngathi ngiyabuka amabheshazo adabukile futhi abanye lapha inene zabo ngaphambili seyithempela udabuka kakhulu. Ibisithi inkosi ngane yasendlukulu ngiyacela ngane yami ungiphuthumele ekhaya lomphefumulo. Ufike ungidlulisele lo mlilo ukuthi wonke amakhosi engangiwabophele empini yasesandla fanele asukuma athathe icephu zawo aweze ezokhonza ekhaya lomphefumulo. Nxa engenza njalo kungaphela ngisho umsindo nokufa kwabantu abafayo ngabantu babo. Bese niphinda bengicelele nami uhlwele ngoba nami nginamaphutha endaweni. Uyothi nxa usuqedile njalo uphinde udlulise lo mlilo udlulise nakwabakhulu ababambethe. Indlukulu yonke kaZulu fanele igcine ihlangene kodwa ngeke ihlangane nxa ingazange ukuzoguqa ekhaya lomphefumulo. Bonke ubukhosi buze bume fanele buze buzoguqa lapho ekhaya lomphefumulo kuphinde buguqe nasephakameni okusehleni emakhosini. Ngiyacela-ke inkosi njengoba nami sengizwe ukuthi ngikwazile umphefumulo lokho engithunywe. Ngiyacela inkosi enkulu yasephakameni ibusise ngizwile. Kuningi engibone ngakusho kodwa ngisacela ukungala. Ngiyathokoza. Amen. Igama lami ngingumongezi ngwakamhlongo isibongo. Ngisuka eShowe ngaphansi kwenkosi uMpungosi. Kwathi ngelinye ilanga ngilele ebusuku ngaphupha inkosi inyanga yezulu. Inkosi inyanga yezulu inqamula iphuma la ethempelini engathi iya lapha empompeni iyomile yomela amanzi. Uma ngibona inkosi inqamula ngafe ngaguqa lapha ikhala ngokuthi iyomile yomela amanzi. Kwakhona enye inhlasuthe eyahamba yawakha lapha emhosheni. Ngathi mina hawu le ndoda yenzani ikhela uNkulunkulu amanzi emhosheni. Ayi ngase iwalethe le ndoda imithi yawalethe lamanzi lawa engathi kukhona izinto eziphakathi engathi ziwumbila noma ziyinkobe phakathi. Isiyabuza ke inyanga yezulu uthi yewona mfana uthi ngaphuza into enjena mina uyangibona kahle mina ukuthi ngingaphuza lamanzi walethile. Bese nginqamula ngempompini ngiyowakha amanzi aclean. Uma ngibuya nawo sekukhona enye indoda esiwalethile amanzi siyaphuza inkosi. Ebese iyangibuza ukuthi aclean yini lawa mfana waphethe. Bese ngithi mina yebo aclean baba. Ebese ithi kabambe kanjalo. Ebese inqamula iya lapha la okukhandwa khona isipholo. Ihamba namanye amadoda amathathu ayilandela ngemuva ihamba iphuza amanzi. Iya lapha iyobuka ukuthi kwenzakalani la kukhandwa khona isipholo. Angiphapha lapho ngithe ngilele futhi
ngelinye ilanga ngabhupha umshumayeli uMajiya. Ngabhupha ngibaleka kwakhona abanye abantu abangihubhayo. Mangibhupha ngibaleka ngayongena esiswini. Mangena esiswini wase ngibamba umshumayeli uMajiya egaxa ubhaka. Ngase ngikhumbula ukuthi umshumayeli wathi umuntu akakhonzwa kuleli bandla. Ngase ngikhumbula lokho esangibambe kanjalo uthi wathi umuntu akakhonzwa. Wayeshintsha waba inkosi ilanga lamalanga. Inkosi busiseni ezweni. Amen. Yasephini boNazaretha. Abantwana abahle basezulwini loguqule ulungiswana okaGumede isibongo endaweni yakaMaphumulo emthandeni enkosini yakaqwaba. Abantwana abahle basezulwini lana sike safika nathi somndeni wakaGumede size ngodaba lala ekhaya lomphefumulo. Okusho ukuthi ekhaya kithi lezi ndaba zokuthi kungeniswa abantu abadala into eyenzeka indlu le ekhaya lomphefumulo bingakakhiwa ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi ngase ngisondela kumshumayeli wethu uMajiya ngabuza kuyena ukuthi ngoba ekhaya lezi zinto zokungenisa abantu abadala zenzeke ikhaya lomphefumulo engabi khona indlu ingakakhiwa ngingenza kanjani nami ukuthi ngikwazi ukuthi abakithi bagezeke befane nabanye laba babageza kuyimanje. Kusho ukuthi wabe sengiyalela kumshumayeli ukuthi ufuna ngenze njengabanye ngilethe iminikelo nje wabeyiletha. Kusho ukuthi sawuletha ke abangcwele umnikelo. Qaqala ngumnikelo nje wesithole senkomo kodwa emva kwalapho kwavumbuka izinto eziningi mhlawumbe engathi mabe ngichaze ezinye zaso kungaphela isikhathi eside kakhulu kodwa engibheka kakhulu kukhona yilo mnikelo wesibili siwenza ngesikhathi sekusondela isikhathi sephasika. Sawenza mangikhumbula kahle umnikelo besulethile besilethe umnikelo oyimbuzi yokuhlambulula abantu laba bahamba bephethe amakhambi okanye bephethe imithi kanye nomnikelo wabantwana. Kusho ukuthi bangcwele ngithe ngelinye ilanga sengigodukile sengiye ekhaya. Uma ngabe ngifike ekhaya ngifika sengiyalala. Uma ngilala ebusuku sengikhonjiswa engathi indlu kukhona indlu ekhaya inkulu indlela enkulu ngayo lendlu la akwazi ukuyibona lapha egcina khona la ngasemnyango kuhleli inkosi yethu unyazo lezulu kodwa eceleni kwenkosi kuhleli omunye ubaba njengambonanga ukuthi ube ubani. Ebese kuba yibandla ke kodwa manje amadoda isikhathi esiningi ahleli nje ahamba indlela ahleli ngayo uma ubuka uhamba kuphela amehlo. Mase ngibona ngabona inkosi yasezulwini sisukuma lapho isiphuma ngomnyango ekhaya kithi kufike kube umuzi bese kuzoba umfulo osezantsi ekuthiwa umshana ogudla uyohlangana nomvoti. Lo mfula mawuphuma kuona mawuphuma ekhaya uphuma wehlele kuona lo mfula bese uyawugudla njalo ngababona behla bewugudla lo mfula beshona ezantsi. Okushuthi ngababona bephuma inkosi yasezulwini unyazi lezulu ibahola phambili igudla lo mfula beshona ezantsi bathe bengakafika lapho hlangana khona nomvoti. Babe sebejika sebewela lo mfula njengoba usukubona siqhamuka sisuka ekhaya ebambisanani sehlela sigudla umfula bese siyawela solela phesheya eKenani. Ngithe mabe ngibona inkosi mayisingaphesheya komfula ngiyabona lapha sephenduka leya ndawo engaphesheya komfula umshana yavele yaphenduka eKenani ngase loso sikhathi. Ngayibona inkosi sihleli phambi kwabo ikhuluma nawo bonke kodwa manje indlela eyikhuluma ngayo yayithi uma ngabe uhlangabezana nesimo sokuthi kodwa leli igama elithi luku emva kwegama lokuthi ngabe ngiseze ukuthi ubeka luphi uhlamba umuntu wasezulwini kodwa ekhuluma inkulumo yabo wayekhuluma njengomuntu obayalayo ukuthi lethi lungayenzi yabona umuhlangabezana nesimo esinje bantwana bahleke basezulwini kuthe nje ngesabatha ledlule ngafika ngasabatha ekhaya. Ngesonto sengiyabuya ngizosebenza sibeka ama-blocks lapha emsheni sikhuphula udongo. Ngafika ngalala ngesonto ngomsombuluko mase ngilala sengibona ebusuku ngilele ngikhona futhi lapha ekhaya kunabantu baningi kakhulu. Sengena insizwa nje iphethe ngathi iphuma esitolo iyothenga iphethoshekazi sifike babeka endlini yangenhla. Isiyabuza ukuthi inkosi unyaza ayikafiki yini. Sesiyabuza ukuthi inkosi ayisayibona ukuthi ithi lensizwa inkosi njengoba yahamba labantu balekhaya nje iyobafundisa entabeni eKenani sebezobuya lapha entabeni njengoba silapha nje sizolindela bona ngalokho bantwana kusasibaningi sihleli silindile ukuthi inkosi izokwena njengoba ihambe nabo nje bafundisa phezulu kwentaba inkosi busisezweni. Amen. Mayingikhethe inkosi yamaNazaretha baba unyazi lwezulu. Amen. Igama usikhumbuzo akangcongwe entabeni zasembumbulu ngaphansi kokukhosi bakaMakhaya. Bantwana bakaNkulunkulu ngizile phakathi kwalomuzi ngonyaka ophelileyo. Mangifika nje ngenza iminikelo emincane nje. Sekuthi nje kulonyaka ngoApril sengithintwa umama
umama Khanya entabeni zasewuthok le nto ibhamshela uthuthelele wabona abantu bakithi bengipha isipho esihle uthi bekomama ababili laba bathi bangibona ngizile ekhaya lomphefumulo bayacela ukuthi ngiqhubeke ngize ekhaya lomphefumulo ngoba kunenhlambuluko abacela ukuthi ngizobenzela yona bese ngithinta ngolesisini uma ngolesithathu ngithinta umshumayeli uMajiya ngibuza ukuthi kungabe makukhulumeka kanje ngabe inhlambuluko yini wangithela uswazi oluncane umshumayeli uthi wena weza njengomuntu ozenyangeni wena weza ngonyaka odlule ukhathi uswazi okhulumila yini ungezi ngamasamatha ukuze ukwazi ukuqonda uvele nokuthi bafuna ukwenzela ngayiphi indlela inhlambuluko ngiyacela ukuthi njengoba ngifikile ukuba bonke abangithuma ukuthi ngizokwenza kwenzeke ngempumelelo ngiyabonga amen nguphilano akabuthelezi isibongo bengisekuthongeni ngilele ngiphupha ngathi ngidlala ngamanzi la ekhaya lomphefumulo ngilapha ematholethe kwaqhamuka ubaba omdala osempunga wayesengibuzwa athi inkosana ukhonzaphi ngase ngamtshela ngathi ngikhonza la ekhaya lomphefumulo wayesethi ngiyabuya ngisawuqalaza igama lakhe emabhukwini ala ekhaya wayesehamba isikhathi eside ngaze ngaphaphama ngiyibuza sengiphaphamile eintathu ukuthi kazi uqonda ukuthini ngabe ngazumeka ngalala wabuya esebuya kumina wayesethi kube ngathi ngisakhona lapha ematholethe wayesethi inkosana kade ngilifuna igama lakhe emabhukwini angilitholi woze ekhaya lomphefumulo ukuze izinto zakho zizokhanya Inkosi nekuzwile. Inkosi enkulu yasebhame. Lo khuluma ngomthokozisi endaweni zaNongoma. Ngesonto elidlule kulesonto leliphakathi neviki uthe ngenza umthandazo ka6 kulela sonto lezi ngakugcina ukuhambisa impahla embili ebuhleni wamaNazaretha zabazali bami ngithi ngoba lahla ithixo na yonke into babenze emhlabeni engalungile ngithe ngenza yaxolisa ngithe ngenza umthandazo ka6 phakathi neviki ngathi mangenza umthandazo ka6 mangihlabelela angikhulumi mhlawumbe ngiphupha ngikhuluma ngihlabelela ngiphila ngihlabelela ngenza umthandazo ngithe mangihlabelela umthandazo kalala nalathi mangithi lala nathi namhlanje kube ngathi ngiyahambisha ngoba ngijwayele ukuyivumela ngithi ngiphinde ngivume njengabantu babesolo bevuma ngithe mangivuma la endlebeni zombili kwavuma abantu bevuma nabantu ngamandla bevuma mangivuma mangihlabelela njengomthandazo wokulala behlabelela nabo laba bantu behlabelela ngapha endlebeni yesinxele sokudla base ngithe kulaleni lokhu ngihlabelela mase ngihlabelela ngivele ngasavuma mangasavuma sebehlabelela bona ngibhekile angilele ngo6 ngase ngithi ngilele ngithi ngilinde umthandazo wa12 wavela ngigeje umthandazo wa12 bathi sengifuna ukuthengiswa bona mangithi ngilele ngo12 sebeyalokhuzana laba bantu laba sebeyafisa ngibona abantu abaningi uma ngihlabelela ngathi ngikhona la ekhaya lomphefumulo bagqoka ingubo emhlophe bonke laba bantu mangihlabelela bayavuma laba bantu uma bevuma bese kuba khona amanye amakhehla lapha aseyangibiza maye ngibiza lamakhehla la agqoka ingubo emhlophe kodwa lamakhehla okhela alokhuzana aphemba umlilo omkhulu azedla amakhehla wemfana uyabona la mfana kwenzakalani ngithi mina mkhulu ngiyabona ukuthi wenzalani athi lamakhehla yabona abantu abavumayo abantu bakini bonke laba sebegeziwe unyazi yabona abantu babona ngo6 behlabelele endlebeni zakhe ibona labo bantu laba uthi bahamba nawe uma wenza yini noma wenza ukuthandazo ka6 noma ka12 noma kabani labantu babamelele la kuwena bese bayahlabelela kodwa uma wena ungayanga esabathini noma uphulile uthi labantu awubona umlilo sokuphembayo sibathatha sibafake kuwona bese uma selivula bese liyabuyenza ubuya kuwena ubona usunenkinga ubona usunakho konke uthi uhambeke njengamanje utshela umama wakho ukuthi ningaphinde leliphulisa abatsha inkosi busise nekuzwela ngiyikhetha inkosi yamaNazaretha ethunywa lezweni amen lo mphambi kwenu umfana lo wasikhakhane eMelmoti kwaya nguye phansi kwenkosi ubiyela amen maNazaretha siye safika la ngesonto ley8 enyangeni ephelile besiphethe imbuzi ezu12 sizothethela okhokho amacala
Manazaretha sathi masifika umshumayeli ehamba ephambi kwethu sila ekhaya lomphefumulo ethetha amacala ngabantu ngiyibonga uthe sefika kithi singabakwasikhakhane wase sibuza umlando wenu wathi ngicela ningitshela umlando wasikhakhane wasukuma ubhuti lapho oyemdala wawubeka ngendlela awuchaza ngawo kodwa ngikho lapha ngizokuchaza okuningi ngoba ngizobe sengidla isikhathi waye esilungisela umshumayeli zathethwa asawathetha amacala okhokho wasesithumele ebuhleni sahamba sophuta khona kuthe ngolwesithathu ngilami leThekwini sekufuna umshana ozalo usisi ogane kwamagwaza khona ngakithi uthi yathi malume ngithe ngilele ekulaleni kwami ngibona ngidlula ngase ekhaya kwamalumtsongo elinye ixiba lasikhakhane lelo uthi mangabe ngidlula ngase ekhaya lapha ngibona abantu abaningi phakathi mangibuza ukuthi nginomsebenzi lana bese kukhuluma omunye ugogo ethi hayi mntanami kade bese eThekwini ekhaya lomphefumulo bayothethela okhokha amacala abo njengamanje sekufanele lokho kade bekhambile kuhambe kahle sekufuneka njengamanje bona bethethelelane benze inhlambuluko bona bebodwa laba philayo bedle isithebe esisodwa njengamanje benza lokho bese kuthe ma logogo lo mshana esekhona lapho bese bona umama omunye ehamba nje egqoke ekhuluma egqoke iphenifa bese ethi hawu kodwa umpupudlo wenzani egama ngengane ngabe lo msebenzi wenzelwa lapha ekhaya kwakhe ngoba uyena oshisa impepho so ngize lapho kuzothiwa lokho nanokuthi abashumayeli mangabe bese besicacisela besihlathela ukuthi kusuka manje kuya phambili ikuphi kumele sikwenze ngiyabonga mnazale la uzolisha abantu bahlabeza ngiyeza la umphefumulo esabathela phambili ayele siwomlo sizokhonza asaba mkhonza sekuseni nasemini mangifika ntambama endlini abana sibonaliso ikhetha lingeza umNazaretha logoqile nje mathi ngawumukela ungcono bese likhetha buyela ngifuna futhi kwindosgela sageze kusonke ngoba lo umNazaretha ufuna umnikeza wona inkinga khona abasangcolile kodwa amen ngiyanibingelela isikhonzo izinto zaNkulunkulu lokhulumayo umshumayeli uKalibenga leMpumalanga amawudlula umuzi wasekwandeni wayikonyazi lezolo ayibonga inkosi bantwana benkosi enhle njoba ngilapha ngiyaqala ukufika kodwa ngo-2017 umndeni wami wenza lapho ubaba makeza lapha isikhathi kukhona namasosha kodwa angikuthi bezogada ubaba bezowageza ayibonga inkosi lapha ikhonza izinto zaNkulunkulu ngiyagulela njoba ningibona ngila bengihamba ngeSwazini sengilungisele nepassport ukuba bafika emzini waseSwazini bantwana abantu abayingcwele ngithe sengihleli nomndeni sesikhuluma sesixoxa kwaba khona izwi ngathi bantu bami ngizohamba ngeSwazini nalo nogulayo kodwa yinye into babazongibuza yona zothi awumshumayeli umntana mawazi umuzi wami womphefumulo sahlala leto sayilungisa saxoxa mina ngiyaqala ukuza lapha ekhonza izinto zaNkulunkulu sithe sixoxa le ndaba kuzosa kube ngolosibili sengilungisa ukuthi ngolosibili ngiyahamba ngiyemzini womphefumulo kwasukufika isithongwana ikhonza izinto ecabanga ngimdalanga ngizolala ngo-8 sengilele lapha ngiyahona sengiyabona ngifika kulo muzi lo womphefumulo mangifika kulo muzi lo abaningi bangibonile mangifika ngolosine ngifika kulo muzi angwazi insizwa ziyangijabulela lapha ngaphesheya khona la ekhaya lento engiyibone sibonakalisweni sengiphethe ipiki bantwana bahle besenzulweni ngibona isiduli lesiduli ngiyasikapa ngale piki intasuthe ithi shaya mshumayeli shaya ishaye konze izinto zaNkulunkulu mangithi mehlo bheka lapha lakufake khona ikhumbi mthoni yabona ngibona omama bathathu labo mama bagqoka iMnazaretha kubathathu lela dwala lela ngilibone mina lapha laqoba khona usamende ngibone ephushweni bantwana basekuthini bamaNazaretha
balele labo mama bobathathu bagqoke umnazaretha kodwa enhloko emakhanda abo inwele zakhona abathwalanga lutho kodwa bongathi zinwele bantwana benkosi ethunywa ayibonga inkosi awundishaye ngumkhulu baba abantwana bangifika la njoba ngiqala ngibuza bathi awumkhulu ufuna ekhaya emphefumulo ngathi yebo ngaze ngangena emzini omuhle umphefumulo ayibonga inkosi ngazithi bonke bantwana benkosi ngikuzelela ekhaya kungabe ukuthanda kwami kube ukuthanda kwemphefumulo Bangwela angeke ngikhuluma okuningi mina inzalelwane yami yaseMalawi ubaba wami wabulawa ziboshwa ayiwadi emzini waseMalawi ayibonga inkosi ngizomgenza njengoba ngizela inkosi kususe ngizwile inkosi igama lami ngubusisiwe ingawateme ngizalwa intombi yakwaDlamini ndiyisibongo sasekhaya umalume kwaDlamini Manazaretha amahle enkosini ngilapha phakathi kwaleli khaya Manazaretha kade lapho khona lo muzi kade ngathuna kuwona ngikhuluma nje Manazaretha anginalo ithempeli anginalutho mina ngikana kwamathengo khona amathengo omfushane obenempilo sibenza ngaphakathi enkosini ngihamba uhambo nenkosi kaManazaretha imithwalo yami ngikhuluma nje sethrakini ngithe ayihambi nobaba ngize kule ndawo esinesikhathi eside kangaka lo muzi inkosi kaManazaretha unyazi lwezulu bengingakahlali esihlalweni Manazaretha amahle ngabona ngihamba nezalukazi ey'ntathu sathi yathi zalukazi siqalulele size neno uma ngizo Manazaretha amahle enkosini ngabona Manazaretha amahle ngingena endlini le ndlu inkulu mangithi kunabantu abaningi kodwa manje kufanele ngibhale igama lami kuqala ngaphambi kokuthi ngingene Manazaretha amahle angikwazanga ukuza phakathi Manazaretha amahle ngakhalelwa yonke into uma ngithi ngifika nje kulelo thempeli vele inhliziyo yami ithi ngiyofuna ngiphume ibe khona into engizoyibona ingikasule kuleli thempeli ngiye kwelinye ngiphume kube khona into engangikasule nje ngiphume kuleli thempeli Manazaretha amahle inkosini onyazi lwezulu ngilapha ngithunywa ogogo nomkhulu bami Manazaretha amahle bathi angihambe ngize kule ndawo Manazaretha ngeke ngakhalela unyazi lwezulu luhamba phansi lugqoke ingubo eyigolide ngathi ngiyagijima ngiyakhona wathi ugogo ngisoze wafinyelela unyazi lwezulu njengamanje hamba lapha sakuthuma khona uyabona senjani omunye eyisangoma Manazaretha amahle omunye bathezithe eziningi ezikhona njengoba ngilapha nje ngifike nezalukazi ezimbili lezi zalukazi esinye asabona emehlweni esinye angazi saba nokukhubazeka imlenze zanamathela kumina zabeletha kumina ngasahamba sazofika kule ndawo ngisagibisile ngaphambi kokuthi ngiyagibisile bethe ngizoza la ngakwazi ukuza Manazaretha amahle enkosini ngithe uma ngisagibisile wavele waqhamuka umuntu inkosana yathi lenkosana mama kumuphi ekhaya ngathi ngiseThekwini uthi awuyazi ukungcono koseduze ngithi mina yini kwenze njani uthi kufanele uhambe ukuthi ume ekhaya lomphefumulo angimazi lo muntu angimazi ngibone sengileleke ebusuku Manazaretha amahle ngibone sengiphakathi kwaleli khaya sihamba nogogo besihlezi lapha yalo besihlezi khona bathi asilinde khona Manazaretha amahle la ekhaya ngiboniswa impuphu kuthiwa kufanele umuntu ukudla kuphethe awunika omunye umuntu kepha umuntu unikezwa abakubo into nento kangishanga phakathi ukuthi umuntu mayo ezalana kufanele ephathe ngoba kuthiwa akunikwane nobani unikwa abakubo ngathi usho ukuthi mina bakithi balambile bathi bafuna ngizobageza phakathi kwaleli khaya Manazaretha amahle enkosini unyazi lwezulu luthe kimi lunginikeze isibusiso wathi ubaba kimi mntanami hamba wasenza ngithakazela wathi hamba wathi ngiyabonga mbongahamba wathi ngiyabonga Dlamini wathi sibalukhulu wathi mlangeni wathi inkosi zibusise njengoba ngilapha Manazaretha amahle ngumama ngiyagida kodwa ukugida kwamayi uthonjova ngize la ngiphelelwa ikhaya liyawa imoto zifile yona nto ngithi ngiyidayisa iyaphela
kwafika ikhethe lizala uma wathi yonke leti qedwa impina ngane umntanami ngoba awufuna ukuya kuleya ndawo engathuma kuyo uyonginikelela ungigeze wathi ngikhuluma nje akaze ngenze lo ngisho inkumbi yodwa lesalo ngihamba mana besemahleni bathi njengoba ngila ngicutha ngigiya njengengane encane kuthi angigiye ngalolu nyazi lwezulu olungithuma phakathi kwaleli khaya ngithi inkosi angisoze ngakulanda omningi ngiyabonga inkosi izibusisa amazwi Gathi kule ngikade ngiyayithe ngokusebenzisa esekelini. Ngakade ngiyisa basanzonikelela umndeni wami. Awuchazile wena ngwapi? Khuluma nkosazana phamba isizwe usukhala. Phamba isizwe. Ngithanda wami nje ngokusoda la ekhaya lomphefumulo. Kade ngiyisa basanzonikelela umndeni wami. Kwathi kuza sakumzuluko ngaba nesibonakaliso engasekuhleni waqhamuka unyazi lwezulu langibiza lathi nkosazana wakaba ngagijima ngavuka ngathi wamdlethe wathi walokhu ekhulumile nje lokhu ukuthi amen lokhu ekhuluma ukuthi amen wasebesuka wathi abo bonke labantu abagcwele labagquma ingubo emhlophe umndeni wakini wonke lwasenguhlambululile into engifuna ukuthi yenze sefuna ukuthi ngithathe uhambo esulubangise eKenana kuzobe uhambo lwenu kuphela sahamba nje ngamaNazaretha sebaningi wathi umndeni wakho wonke lokhosazana sengihlambulile sokuphumile esigodini batala baNkulunkulu ngizoqala ngidlulise into engafika ngayitshelwa ngiyabuzwa inyanga yezulu ngomunye unyaka njoba sekukhona leli khaya lomphefumulo siyabonga kushemba ukuthi asakhele lo muzi lo okwazi usiqoqela abantu bakithi abafida ladini lesingabazi wabaqoqa abathathwazo bafaka lendlu siyabonga uNkulunkulu amen batala baNkulunkulu ngelinye ilanga ngake ngabuzwa inyanga yezulu ngilele yafika kumina ebusuku esibona sona sithi mfana uyaphila ngathi inkosi yamakhosi ngiyaphila sithi mfana wami khona into engisifuna ukuyibuza kunina ngithi baba buza usethi yini mntanami abantu besifazane baphuze kangaka utshwala bese bebhema kangaka nogwayi ngithi baba angazi inkosi yamakhosi isithi ufanele inini amanazethu ufanele bambe iqhaza kulaba bantu ngidabuke bengibuka ingane zabantu abanye behleke nkosami zamantombazane ephuza ngithule ngidabuke ngicabanga amazwi enyanga yezulu ibe sithi mntanami okwabona ephuza lamantombazane inina libe lokutshela abantu ukuthi ushembe ungephi umsebenzi wangephi ukuthi ithi anibatshela ukuthi abalungisa imndeni yabo ithi into okwabona lamantombazane ephuza utshwala kangaka ebhema ugwayi amantombazane mntanami abhenyiswa imndeni yabo okhokho babo nomkhulu abahamba bangcolile bafuna ukugeza manje sebebuye bazohlala engaleni badla ngazo utshwala amen manje likhaya leli ayisekho indaba ekhulunywa kwezinye indaba abantwana baNkulunkulu ngabuza umuntu umfundisi ngomunye unyanga ngifuna ukumusho lapha ebuhleni ngithi mfundisi ishone ephi indaba la eshembe sifike la ekhathi nakukhulunywa ngabantu abadala ababangasekho ukutshela ukuthi ilungisa kanjani umsamo wakho wenze kanjani bawukholwa la ekhaya akuseka ngambuza mfundisi ukushonephi siyabonga uNkulunkulu ukuthi ngalo muzi ukuvusile amen bathu baNkulunkulu uqala kwami la ngiyafika la ngesibonakaliso ngangeza la kathi babefika egeza amasosha la ngangikhona ngangishutha lapha ngikhumbula nje ezehleke ubaba engena phakathi kwalamuzi wathi efika nje wafika wasimayela kancane kanti uba useshintsha ukuthi undeyandla kuseziwe indlu ka-23 sekuzoba yindlu yokubeka imphefumulo abantu abafele empini abafa ey'ndaweni abangatholakala abazobekwa nana amen ngathi ngiphuma lapha la ekhaya ngelinye ilanga ngisuka ngiphuma ngithi nge-favors ngiyadriva imoto ayidrayiva yona yazi azofika la ekhaya ngapha ya ishayela yona ngiyazi lento ayichaza ukuthini ngathi bengehla ngasengehla ngagijima ngena ngafike ngasebenza sibonakaliso leli phupho ngalibothi liyakhuluma athi akudinga ukuthi ngize ngibuze umuntu angivele ngize la kwafika emini kwakwakhiwa ujamengweni laphana ngavele ngafika ngasebenzisa kohlanya amen ngoba ngabona ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nabakithi okwesibili angisanove kuDisemba la ngibone esibonakalisweni kunendlu enkulu ngiyabona la kuRandi
lo round ezulwini kade ufakiwe lo round amen wethu kumkhulu kunalo wangubona mina lo round ngibelahleli kona lapha sibaningi sinenhlasi sigqoka iMnazaretha ukhona nomshumayeli umajiya phakathi kuhlelo nje kuyaxoxa amehlama uNkulunkulu bese kwazi awawasha into awakazi ukubona into engene egate bengena lapha egate ngibone ngihleli kona uround lapha sibani kodwa umkhulu ungayona omncane nje umkhulu uround esahleli kona lapha sibani isigqoka iMnazaretha umshumayeli egqoka ingubo yakhe le umshumayeli sihleli nje kodwa amehlama kwazi ukubona into eyenzeka lapha ngilapha kwangena ibhasi angazi abantu bayazi iPullman khona amabhasi akuthiwa amaPullman sebenza lapha ku Tebbe station bakuZulu nakwezinye indawo kwangena ibhasi iPullman batana kaNkulunkulu yangena amalapha angeza imoto khona message somhlophe umelapha nanzo uqala yangena ibhasi yaqonda amalapha ibhasi sihleli lapha ground kodwa amehla ayibona base siyaphuma aphuma umajiya umshumayeli ayekona ibhasi base ngiyaphuma ngiyamlandela ngime lapha ngasetendeni la kumekhona itende nje ngamakhona ngiyakhumbula esibonakalisweni bese ngimhleke umshumayeli ngithi shem uzokhuluma thina belungu manje isalukazi endala kakhulu namakhetha amadala kakhulu amakhetha yekho kangawo lamakhetha ayigcwele ibhasi lapha bese kwehla isalukazi bese ngimhleke umatshe ngithi uzothini ngesingisi awuthi ngime kodwa angizwe umatshe ukhuluma ukuthi umatshe ngiyamaza ade sisebenza kandawonye lapha ku Johnson Lane ngabo 94 95 singisi ngiyamaza yasaza kwangena idimoni nje elangenile akhulume lesalukazi matshe amakhetha afeli ebhasini lesalukazi eziningi endala yangithusa lento ukuthi uNkulunkulu uthini ngabantu amaNkulunkulu ngalawo mase ngiyacela ukuthi abafethu asikhandi ibonakaliso la kwena abantu ababe bekhuluma bethi la khandi ibonakaliso bafethu la uNkulunkulu yasebenza ngale ndawo abantu bafethu uNkulunkulu engakangibuleli cela bangibulele abakini ungahamba ucela ukuthi lapha ekhaya emphefula yikho into ekhulunywa kukhulunywa ngamaphupho nje uNkulunkulu indlela asesebenza ngayo ngoba seziyilahlile siyenza into esayithunywa la ekhaya wavusa le ndawo uNkulunkulu abonke uNkulunkulu ngiyaqolisa ukudonsa uNkulunkulu abosisizwe lakhe amen ngithunywa ikhehla elidala elali iqabene nabane wabo elithi laliphila ngesikhathi senkosi uShaka uma selikhuluma lithi laqabana nabane wabo abanye bebangayihlalo sokhosi wathi kodwa nabo bazoyikhuluma ngizozama ukwenza kubefishane tema sebekhuluma ngababona bela ngaphandle komzuku ngakaze ngibone lo muzwa wasekhaya lomphefumulo bavela bela ngaphandle bevumile bonke wasengena lo oyedwa owayegqokise okwenkosi wangena ngaphakathi uthe mephuma waphuma phansi izandla wathi inkosi ngibusise basebemhleka abantu wathi ubani mina ozenza ushembe uzothi abantu inkosi babusise bathi wena into efuna ngabe yayenza ngabe uzocela into ethelelo la ekhaya lomphefumulo iyona into eyangisukumisa ngenza lapha ekhaya into mangifike ngomhla ka18 ngafike ngalethe ngangulethile isimayo uma ngibuyela abasebekhuluma basevela ukhokho wayengithumile ukuthi angiyocela into ethelelo lezo ngxabano zabo ukhuluma uvezela isigodi sosizi kwakuqhamuka igagasi elikhulu ngendlela ngakaze ngibone ngiphakathi nami naye lapha lithe uma sekumele lisimboze lasekwehla udaka olukhulu lwathi uma lehla lodaka ngagcina ngibambelele empandeni izotshani ezayikhuluma nazo zithi yazi kwangcono ngoba kukhona nazo ezinye impande ekuthiwa izimbanga zathi izimbanga sangithathe baphepha ngaphandle ngithe uma ngiphuma ngathi uma ngifika endawo ngafika kukhona umuntu okhalayo kakhulu oboshiwe ogadwe ngamaphoyisa emnyangweni wasejele bathi uma sebekhuluma bathi yilowo muntu owukhokho omunye owabakhatha base bebange leso sihlalo abasibanga kuningi kakhulu ngicela ukuthi ngiyimelana inkosi busiseni ngizwile amen ngiyayikhetha inkosi esehleni iyazi lezulu amen ngizoxolisa bangcwele ngiyasaba nje umthetho wami ngiyasaba kodwa ngizocela uNkulunkulu angiphe bana sibili ungasaba Francis amen lokhulumayo nombulelo kaDlomo usandile wakazondo lo osuthu kaNongoma elinda thempeli ngikhuluma into engayazi kodwa ngangihamba nje ngiza la ekhaya ngingazi ngithi nje nami ke ngiye kulomuzi
wasekhaya lomphefumulo ufike ukuthi angize khona lento leyenzakale ngicabanga ukuthi lenyanga iphelile uApril uqala ngiza la ekhaya bengifika la ekhaya ngifika into ngithi ngifika isakhiwo engasibona ngilele ebusuku esakhiwo ngasibona ngomashi wonyaka ophelile umashi ngangingekho la ngangiseCape Town ngokomsebenzi kodwa ngafica esibonakalisa sasishayisa uvalo ngavuka ngithuthumela ngibona lendlu elapha lendlu yana angazi ngayichaza ngithi indlu kodwa mengifika la ngifika ngiyayibona hawu lendlu lena ngoba ngiyayazi nje ngangiyibona lendlu nje namawindi amathathu elapha ethiwa ekhaya lomphefumulo lendlu yana ukwakhiwa kwayo kujule kakhulu ngoba ngavezela ukujula kwayo kusukela phansi emhlabathini kwakhuphuka nesidumbu somzimba wayo izitini zayo ukhonkolo wayo kuzofika phezulu kodwa into engangitshelwa yona eduze kwayo kwakukhona inkosi inyanga yezulu inkosi inyanga yezulu yase ingibiza ngase yasingena nami khona ngathi mengena ngaphakathi ngifica abantu abaningi lendlu mengaphakathi uyivuleke kakhulu bengithi ngiyabheka lapha esibonakalisweni kunendawo eyipulpiti eyiphakeme engathi indawo lapho kungakhona abantu abaculayo bese stage inkosi ifike lapho bese iphetha amanzi ifaza laba abantu laba abaphansi abaguqula phansi ngathi uyathandaza inkosi la kodwa ifaza abantu lapha laba abagcwele lapha phansi iyabafaza ngalo theme sekunjalo ngase ngasithi mina sengiyaphuma ngathi sengiyaphuma ngiphuma ngaphandle la bese ngibona kwakumhosha nje kodwa awuvezwa ngamanzi kodwa kwakumhosha kulo mhosha lo ngasengivezelwa umphefumulo angivezelwanga isidumbu somuntu angivezelwanga umuntu olele ngavezelwa ukuthi kunomuntu ongasekho umphefumulo wakhe wasala methiwa la kuwo lomhosha mengithi ngiyabheka lo mhosha bese ngiyabona bese ngithi manje ngithi ngiyambheka lo muntu ngithi ngihamba mina ngiyafuna ukubona mhlambe yithuna noma ngabe yini bangavezwa basekuvezwa bathi nje uqamamana basekuvezwa inje siyoma namazinyayo nje ahlezi obala nje yomile lenje kodwa ngathi mengiyibheka ngabona isisu sayo siyaphefumula bengithi ngiyayithula lethi ngiyayibheka hawu wasethiwa lo muntu lo wadliwa yini inji yaphefumula kodwa yomile umzimba wayo kodwa isisu asimile ukuphefumula okhomba ukuthi unomphefumulo ophilayo phakathi kwalesa sisu senje noma siyafa kanjalo ngathi mase ngisondela ngathi ngiyasondela wayesethi unezwi elikhulumayo ushambe ngimgcine ngimbona lapha phezulu kule yangi mase ngiphumile sengehlele lemhosha sengitshelwa lento lena sengibona enye into hayi le kade ngibona ngaphezulu sengibona le ndaba yenja nalomphefumulo walomuntu mase ngisondele eduze kwalenja ngazi ukuthi ngenze njani manje lo muntu ngizomkhipha kanjani mina kule yanje nokuthi ubani wasethi izwi lathi kimi uyabona njengoba ingane akasho ngithi zakithi wathi uyabona ingane njengoba zifunda ezinye kungahambi kahle ezikoleni wathi uyabona ngoba nezinye zithi bese zizele kungahambi kahle noma nazo zifunde zibe zifundiswa kodwa zingawuthola umsebenzi uthola ukuthi umuntu ufundile kodwa uhlezi ekhaya ahambi kahle nezingane zenu lezi ezithi ziyafunda izingane kungafundi bathi nansi inkinga bathi nakho umuntu owathola umntwana kanje ekhuluma ekhaya kithi ngazi mina ngazi ukuthi khona umuntu owathola umntwana wasala kanjani kwasekuba ukuthi lo mntwana wayigcina edliwe inja and then wesethi yena lo muntu ngoba umbona nje enaye engasebenzi
naye ungomunye wathola umntwana kanje kodwa wase engangcwathi umntwana wakhe uzothola kanjani umsebenzi kulomuntu okhalayo bese ngisadidekile ukuthi ngenze njani okunjena wayesethi ke obamtshena ukuthi fanele ukuthi elungisele lo mntwana lo batwana basezulwini ngangingekho nale duzane duzo kwashumayeli ngangikude kakhulu ngoba ngangihlala ngangedwa la ngikhona kodwa ngase ngibona ukuthi ngizothwala icala ngoba leti yangithusa kakhulu ngase ngimfonela lo mntwana wayesethi lo mntwana ayi akazi kodwa angisiyena oqala omtshela ukuthi kunengane yaphuphumayo kuyi ngase ngithi lalela angibuzi ngiyakutshela kunomntwana owaphuphumayo kanje ngathi makuhamba isikhathi kwase kuphinde kuvela futhi isokuvela yena lo mntwana wasevezwa futhi lo mntwana wayesevele sengumfana ngase ngiphinde ngimfone ngathi lalela lo mntwana wakho ungumfana kanje aseke ngiyakhuleka njalo mengibona letho ngivuke ngikhucela enkosini yasephambili ba angazi ngizofonela ubani nanokuthi lo muntu engimxoxelayo akakholwa ngiyesaba ukuthi ngimthumele kubashumayeli ngoba uzongayizwa kahle ngoba ungakithi ngibonisa ngombonisa ase ngimtshela ngathi lalelayo ngizocela senze kanje ase ngimtshela ngimcelela ukuthi cela uhambe wenze into ethile kanje usho ukuthi khona umuntu okutshelile wasekwenza lokho amen ngisebenzisa nje izintwana ezincane zokuphalaza ngigquma wase kufika ugombela wathi engithethisa wathi bana mile esebenzayo inezinto zenja ngaxolisa ugombela wase sethi ngiyabona ufuna ukusizakala lapha nabantu abafuna ukusizakala hambe lapha komsana kathi angizoguqala ekhaya ngizosizakala ngicela ukuthi ngasizakala nkosi emakhosi amen ngiyakhetha ngiyasizulu usiyabonga ngizala womalume kamama kaMzobe ngiqala unikele uqala imbuzi bathi mase ngiqede wonke babe namacala baphiwe ushemba amandla basebe banamacala ngoba nethele imbuzi zamacala sesenginikele izangoma base bafika kumina bemanzi babe lapha phansi kwalesa sihlahla unyazi lalingena la ngaphakathi ethempelini base bethi siyabonga sicela uyosibongela unyazini sesiphumile la sikhona base benginika isipho esigoqiwe base ngisihambise lase ngiyasipoda ngasilinda ngangisipode eCape Town isipho sathi sofika ngolesini isipho sesilindele ukemzimkhulu ngithi ngizosihambisa base kufika abantwana sibona lisemba ngihlise eTexini isiziphakamisizi baba abantu bakuze nabalapha emuva bangehlise eTexini ngangiserenk sibona sengangiserenk ebhala umzimkhulu yizo yaqala ngihambisela isipho base bangehlisa abantwana bafishana kodwa njengoba kushiwo babantu abadala amakhanda amadala abaney'mpahla bangibamba ibhande bakhipha wallet base bekhipha imali bathi uya kanjani kubaba thina ukungasihambiseli imbuzi yethu base niyibamba umlomo imali base bebuyisela iwallet wami ephaketheni ngalelo sonto imali yokuyemzimkhulu engasahlangani kodwa isipho sengisikhokhele safika isipho ngase ngiyasithatha ngisihambisa kubaba mase ngifika phambi kwababa ngase ngiyachaza baba ukuthi into zasekhaya ziyasindwa siyabuza baba babini ngase abakumalume kamama emanzobeni abakithi kaMsomo wasithi inkosi bakusiza sengibuye emva kalokho ngabona amakhehle ehleli ey'tulweni elokhu ephakamisa izandla ethi siyabonga athi siyabonga abanye akhuluma athi asante sana ngase ngiyabuza ukuthi la magama achaza ukuthini base bethi siyokuchazela ilanga ukuthi indaba ubukhosi bungekho emanzobeni nina nisuka phezulu nehle nasemgana amazulu bathi siyokuchazela ngelinye ilanga fana kodwa ungakhohlwa usilethele imbuzi yamacala nkosi busebizweni Okuqele ucela ukuhlwa Ndlovu Sibongo eMaqadeni ngomhla ka-19 kuMashi sasikuvuka nathi endaweni yangakithi lapho ngangabe udadewethu ongakholwa ekhaya ngikholwa ngedwa wase kukhuluma umkhulu kuyena udadewethu ngemva sekuthandazelwa abantu wathi uyacela lapha ekhaya lomphefumulo lapha esikhumbuzweni uba ngize nekhulu uba
azosuswa ukuthi ahamba ngesandla somuntu manje lonto ukuthi yamhlupha lapha esandleni manje uthe ucela ngekhulu ukuba ngisize lapha ekhaya lomphefumulo azosuswa lona inkosi kusenikuzweni amen sisebenza ngombono ngabona ngesibonakaliso engathi umshumayeli usiyamemeza usethi abazonikela sebengeza zafika la ethempelini kwakhona uyazi bezulu ngangiphethe imali eyi-30 rand ngakhipha u10 rand lanikini ikhanda ngabe sengikhipha u20 rand lathi ya wacela ukuthi ngicela uNkulunkulu kaHlemba bakhiphe esigodini sosisi kwabe sekudlula leso sikhathi ngabe sengikwenza lokho ngabe sengalala ngaphinde ngabona ngombono kwabe sekuthi ngolamakhosazana lathi ya lutheni unyazi kuwena ngathi lathi angicela uNkulunkulu kaHlemba bakhiphe esigodini sosisi labe selithi ya nomzala bakho ngabe sengiphinda futhi ngilala ngombono ngabe sengibone ngathi ngikhuluma nomzala wami ngithi mhlawumbe iminyaka u20 adlule emhlabeni engathi sikhuluma naye ngefoni athi mzala ukuphi ngithi mina ngisekhaya athi hayi wenzani ngithi wena ukuphi athi mzala ngisejele wenzani ejele mzala athi hayi mzala ngizobe ngoxoxa kodwa ngiyaphuma kusasa ngangisiwe lo mbono ngangubona kuzosa kube uLesine uyaphuma kusasa athi ngithi kusasa lwesihlanu nje athi mzala ngiyaphuma kanti ucabanga ukuthi mawusuku usebenza lapha ekhaya lomphefumulo uwenza ngokusuku ukhipha thina Nkosi kusebenziwe asindayo lamazwi asindayo bayadlalindwa ukuthi avele obala siyambongela umntwana wasendlukulu ukuthi namhlanje bamkhamile wayesethuka ngoma phuma kumazinyana inkosi lizofike lizwele endlukulu amen singabantwana abancane bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha uNkulunkulu wayesesimisa la ukuthi sivula amasanga lo muzi ukuze ngene njengoba hlezi sisho njalo sithi lo muzi akuwona umuzi wethempeli elithize noma abashumayeli abathize bonke abashumayeli abalandela unyazi lwezulu umuzi wakubo lo amen abavangeli abalandela unyazi umuzi wakubo lo abefundisi abalandela unyazi ngeqiniso babefundisi balo muzi amen bese kuthi ibandla lonke njengoba ekhuluma umntwana wasendlukulu ukuthi lapha ekhaya kwathiwa ningathi khona abantu abangakholwa leli gama likhulumayo ufakazela into ekhulunywa lapha ekhaya la ekhaya siyafundisa ukuthi khona amaNazaretha asembethe ingubo bese bakhona amaNazaretha angakayimbathi ingubo amen amaNazaretha angakayimbathi ingubo ngabantwana babantu abasukumayo bakhulumela uhlezi kuchazwa mihla namazolo umfundisi wenkosi ukuthi uma wena usumbathe ingubo emhlophe musu usho ukuthi emva kwakho abakholwa ngoba mangase kuthiwa sonke la sibancane futhi akusona isizwe lesesibonge sonke labo bantu abala lapho sibabonga amehlo wona siyinkeshezana mhlawumbe mongase uthatha inkulumo yasekuseni umntwana ikhuluma ekuseni ukuthi inkosazana futhi ikhuluma la bebekhona abantu ithi inkosazana ithe inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu ngoba nami usufike wanikela ekhaya lomphefumulo ithe inkosazana yakamdletshe wathi wozobona isizwe sakamdletshe ukuthi besingangabantu laba abasuke beyikenani emhlanganweni wayesethi ngizohamba nani ikhuluma ekuseni wathi ngizohamba nani kodwa ngizohamba nesizwe sakamdletshe sodwa lesakini mntanami abantu bakini ngihamba naso uthi bebengangabantu abasuke bayikenani uthi-ke uNkulunkulu wasebuhleni singanyundelani sithi khona abantu abangakholwa yebese nami uqobo ngiyayiphimisa kodwa kufanele sifunde manje ngoba uShembu usikhandela ikhala lomphefumulo sizokhula siyakhuliswa manje noma ngabe usuyimpungu ngangoba unenwe siyakhuliswa uba kunemhleze evuma ukuthi ziningi izinto ayifundiswe uShembu la ekhala lomphefumulo abengazazi siyakhuliswa ukuthi wena othunyiweyo njengoba kuthiwa sithi sihlabelele sifuneleni abakhethwe ngona abaningi wena lokhethiwe mndenini ukubona sonke lesi sizukulwane sakini esiphilayo nesingaphesheya kwethuba uma babona bebukhulu beyothi yakhuluma kuthiwa ungazosibhedlela thina siyiyondo kade kusho uba kade sekiya manje ehlisiwe sokuqina uthunyiwe sekufika isikhathi manje baba uthe ubani baba lanto khuluma sekufika isikhathi sokuthi manje
njoba uthi wena sekusumdala uyingane encane ngaphesheya kwethuba sekufika isikhathi sokuthi manje uzohola imndeni yakho uyisezulwini uyise kulo uNkulunkulu wambona isibhakabhakweni ngoba mobalibazisa manje bawugcina sebethi miyekeni lo kade santshela ngekhanda elikhulu sesobheka umzukulwane wakhe ngale kwethuna abanendaba ukuthi umntwana usengusana usaboniwe bayamlinda ngale kwethuna bathi uzokhula alisekho ikusasa kubona ingakho kuthiwa umuntu ngale kwethuna inginaphakade mayehlele esikhogweni engakhunjulwa uyohlala inginaphakade ngoba kusekho ukuthi isikhathi sambili yabo njengamanje khona bathe njoba sekukhuluma manje Jesu sokhuluma umfundisi sekuzovala isikhathi siyahamba asikho isikhathi esihambayo kubo ekufeni nawe ufuna usibona uyofisa ukuthi ngale kwethuna sengathi ngangayekwa lento ekhulunywa ngoba iwukudla makhulunywa ngoshembe nemisebenzi yakho kuwukudla kubo bayadla basuthe wena empilweni ujabuka ukuthi jabuka ekhaya ngiqondelana ekutheni ke sikujwayelene ukuthi labo abakholwa lapho bayiyona bayizinyanga babathatha cha abakweni uthi ithi inkosi langa ngale kwethuna uhlangana isigungu seyingwevu zakini ama-council of elders umkhandlu weyingwevu endala khona esihogweni kuthiwa ubani umntwana esomthuma manje onomqondo ophusile esomthuma ukuthi adondolozele ngayo siye ngayo uNkulunkulu baphenye indlini zonke zabo kuthiwa uyile uloya ozalwa umzukulu wami usibani bani unomqondo ophusile awusancela mina asimniseleni akhule kushiwo mina nawe bese kuthiwa kulezi ihlwele zomndeni hayi mina bathakatha hayi nezangoma hayi lokubona undindo ningahlali ningahlala kulabo nalabo khonjwe lezi ihlwele zakini kwabelane ngathi bahlala abanye bahlale amaqoqo ahlale kuwo abathakathi bahlale bese kuthula ngamthindi lo uzosola basenkulu kushiwo mina nawe wena masofikelela bese uba ngcwele kakhulu ukuthi abakhona abantu bakini laba bantu bahlale kukhona nabantu abakufanele bahlale kuwena kodwa babhudluze wathi bangahlali kuwe ngoba bazokuphazamisa ushembe uzohlala kuwo akukhulisa akunisele ukuthanda ukungcwele ukuthanda into elungile nehlambulukile ngoba uzobahola namhlanje usubaholile wena usuthi abakholwa abantu bakini usubashiya ngemumva uzuthanda omajiya abangahlobene nawe uthi abantu bakini babheda cha abantu bakini masofikile ekhaya emphefumulo banikelele uthi inkosi nikelele lithonga ehleli ukuthi alivume phela sengikhona ekhaya emphefumulo ngizokhuluma udaba labo bonke isizukulwane sonke nesikhuphu sonke sesibongo sakithi mayibonge inkosi ngiqondeke la ekutheni ke ngiyathokoza maseyikhulunywa amazinyane esilo bonda bezitha nani mazinyane esilo mangaphazama iminyaka 2 manje saya kobika enkosini yamanazari unyazi wezulu kwakusekhona umhlomba amasosha lawo kukhulunywa ngawo athi mayefika enkosini ningithethelele emanazarete kufanele nidlulise lokukhuluma ngoba manje sekuthinta abanikazi bohlangalezo ngawathatha okhomanda ngabasenkosini bethi bacela inkosi yamanazarete ngobisi wagezile amasosha ushembe wangezela uzogeza amasosha abantu ababekhona kukhulunywa la beze siyichaza lento ukuthi amasosha agaxela ngoba sekukhuluma amasosha afele entabeni kodwa ushembe wayizele indle empisholo efaka buhlungu kusukela kwabasendulo uzuyazi ukuthi ngizobabutha bonke uthi emasosheni nina nomfanekiso ninganikhopi nomfanekiso wamabutha sendulo ayelwa ukuthi izwe lingabhuqwa indle empisholo uthi nina ke nomfanekiso nini usetshela laba ongqongqoshe namhlanje uWillis Mchunu noSenzo Mchunu ebatshela sasikuphi sasemzini kaNkulunkulu eDan House kwesika mfundisi umtshado NLC sisendlini wathi baba bangene wathi abahlale kosofa amakhosi angithi Nazareth ahlala phansi kanye nawo ngasaba ungena uthi baba mbizeni lomfana ahlale la bahlala uWillis Mchunu wayesethi nina nikhohle ukubuza endlukulu mase nithathe izwe
ngikhohlwe ukubuza kwenziwa njani nagijima nenza izinto engekho emthethweni. Okokuqala mina ababusi amabhunu abacindezeli athi mayesebulalana wodwa abulalana kule ndlu leyo okushaya umthetho kuwo le indlukulu yezwe laseNingizimu Afrika. Nina maseniphethe izwe senigijima nipromota noma nithi iparliament akube yilo leli okwabula uSefandazi owabula amabhunu uthi nolikhipha ngani libhunu labulawana esigodlweni sabo amabhunu uthi ngakho wabe ubaba mazaqotshana wathi ngakho nikhonkotho izingane zinithuba zenza yonke into ngoba nina nahlulwa izwe selinikeziwe umveli-nqama nahlulwa ukuthi nithatha amaplan bheka amaplaza amahle avundile bese nakho iparliament bese nibiza thina wayishalo bese nibiza thina sizohlaba inkomo nezimbuzi sitshela amakhosi alwa engafuni nezwe lawo ukuthi izwe selibuyile nina nigijima nizovula iparliament la uthi namanje lize niye ndawo etshela uWillis Mthunu uyakwazi lo wazi wathi wena usemncane ngitshela wena uWillis Mthunu ba zange baphinde babuye wathi ke ngiyogeza amasosha lamasosha umfanekiso wamabutho asendulo wathi mayiselawo baba wathi kufanele nihlale nizokwenza umcimbi la okukhumbula amabutho nihlabe inkomo ngoba nani niyakwenza emakhaya laba bafele empini bangangcwathi badliwa izingulube namamalasi bakhunjulwa nini bona ngoba bona bazange bangcwatshwa ba abazange benze uhulumeni azange zenze ngiyahlula ke lapha wahamba isikhathi wasukuma okhomanda bazoncenga bathi angibayise enkosini ngabayise eJudiya bethi bacela inkosi amaNazaretha ukuthi uyobhabhadisa ithuna lika lenkosi uLithuli ithi inkosi amaNazaretha uNkulunkulu nyazi amen awunangavuma liyahleka linqika ngendlu sasime egarage linqika ngendlu laseningimuka lathi ubatshelile lena ngadideka mina ukuthi ngathi awubangazi ba wathi lalelana nina manje nifuna mina ukuthi ngiyobhabhadisa ithuna lenkosi uLithuli angikwazi ukwenza lokho hambani niye kumhlokombani ngoba uLithuli wayeyinkosi ephethe umhlokombani okhona manje oyinkosi hambani niye kuwe niyocela yena mina ngicela yena uyobe sengithinta mina bese sihamba naye siyobhabhadisa ithuna lenkosi ngoba wanibhethe uLithuli yena wanithuma uthi hambani niyofunda isikhali sabezizwe mase nibuya anibuyanga niye kwaZulu niyobikela amakhosi hambani yena yakhona bazama abandla zafike zama emthumeni la ngqi waze kwacela uAnti khona uAnti lo nemazi wala eNazaretha wacela ukuba wakhona wamiswa lapha sathi sakhipha imali uSimamane sobabili ewu2000 esebuya khona la evinjwa izinduna zithi uzokhuluma ngemphefumulo wena la esigodlweni uyazi ususiyozile isigodlo khipha inkomo wabuya ekhaya ngembiza sathi thina sikwazi ukubikela ibandla sengiyabikela manje asikwazi ukubikela ibandla ngoba wasukela yithi ngoba sase sikhonzile baba sathi baba besicela ukucela uAnti wathi inkosi amaNazaretha mteteleni hamba ngoba wakhona wavinjwe esangweni uAnti lo angimazi kini nibazi ukuthi ukuziphi izindlu wavinjwa samnikeza u2000 owaphuma ephaketheni lethu eyohlawula angazi noma ngakho yinduna noma yini bamvimba ukuthi angayi kumhlokombani eyothula lolu daba ephethe ngisho ikhasethi ubaba la enza umcimbi wonke ngoba kuthiwa ufuneka ingubo yakhe siyabonga manje uNkulunkulu usivusele inkosi yethu uMisuzulu amen siyambona impela inkosi yethu impela sengathi uNkulunkulu awuphephetha nalo moya lokuvunguza ukuze anamathele kakhulu uNkulunkulu ngoba silindela ningaze kuza amakhosi ithi inkosi akufanele kuza amakhosi azoqeda ukulanda amabutho la amakhosi lawa ethu engakafiki owasendlukulu azongena kulomuzi ngoba yibo phela ababehola izizwe nezizwe mayibonkosi amen njengoba kukhulunywa ngezizwe nezizwe nje ngempela yibo abasendlukulu ekufanele bezeqala ungakafika amakhosi ezelayo sifike siyabonga sengathi lelizwi ngoba baliqopha labafana liqophisise lithathwe libikezwe bese lihamba lize lofika endlukulu ngoba izwe ngempela ukuze libe ncwaba liphole
Lophola mhlazane kwafika abasendlukulu bazothatha amabutho ngoba amabutho amaningi ngokubona kunengqokozelo nje nasemakhosini izizwe zethu ingoba amakhosi ayebutha okhokho bethu emandulo ebabhile ngentelezi ebenze yonke into bafele khona egcawini bangangcwathi isikhathi sokwenza imicimbi yabo ukuthi bangcwatshe babenzele imicimbi uyabona lezi vivane lezi kuthiwa zazi khona endulo esezagqibe ingekho kwangezona ivivane zamanje kwakuwukuthi leso sigcawu ekuwe khona amabutho amaningi bese kukhishwa umuntu owayengekhono ukhuluma ngemphefumulo laba bantu ababizwa kuthiwa bayizinyanga zemphefumulo angisho inyanga leziyiphathimithi uma kukhulunywa ngenyanga kusuke kukhulunywa ngumuntu onekhono inyanga yokhulu inyanga yensimbi inyanga yokuphehla intombi inyanga yokusukula abafana abantu abanekhono nje ubushembe egcobile nje egcobe kukhona abakhokheli kukhona abashumayeli abantu labo uNkulunkulu abanikeza ikhono ukuthi abenze imisebenzi enhlanzeko kwangashiwo uma kuthiwa umuntu uyinyanga kushiwo ngoba kuthiwa uphathimithi kwasala ngoba abantu badlala ukuhlupheka ngosizi bagcine sebeya kulo muntu okuthiwa uyinyanga yamakhambi ingakho wagcina sele kanjalo kuthiwa inyanga yamakhambi udumeyo bese ngathi kukhulunywa ngomuntu omubi ingoba wayenyanga amakhambi sewahlanganisa amakhambi ewashintshe emvelweni yakhe esewenza ongakona ukudala uNkulunkulu wesithi ushembe mayisefika uyeke abantu abamuthi ngamenza uphatha ngoba wayazi ukuthi uzoshintshwa amakhambi manje enziwe umuntu obulala ikhambi wangelona lokubulala kwakulokuphilisa kodwa namhlanje kuthathwa iboza leli njengoba engathi ngiphethwe umkhuhlane ngihakaze ngalo namhlanje ihlanganisa namafutha kacama lihlanganisa namafutha empisi sekukufa-ke lokho wazithi ushembe kuyekeni kade kufundwa abashumane ningawuphathi umuntu ngoba sekuwumutha selomkhamba manje-ke ngiqonde la ekutheni amakhosi impela fanele ngabe yiwo asibona ngaphambili azokhuluma lolu daba la ekhaya emphefumulo abesezolanda amabutho ngoba okhokho bethu bafa bekuthwa yibo bafela khona lapha egcawini bafa bedla intelezi ezimbi wabavimba ushe ukuthi bangene emakhaya ngoba bemakhaya bazoza nokufa kodwa mhlazana inkosi ilange ikhuluma namadoda amadala ithi ngiyabadedela bethi amen baphuma ngalelo suku zaphela ipoku ukhona ungaphakamisa manje usasibona isipoku siqhamuka ngakubo sekho ipoku igcwele egcekeni manje uyazi ufuna ukubona kanjani bona ngale ngane yakho encane ukuthi uyakhuluma njalo babuyambedela sekusha amakhehla ayedla intelezi abuyile phela ngithi wathi inkosi langa ngizobadedela bangenile uthi uyayikhuza ingane kusukumo unkosikazi usukuma umama wekhaya athi baba kuyaqala ngoba nobabekazi wala ekhaya wayewulondindwa kuyaqala ingane eno-10 years kanti sekuvuke isalukwazi esasenza lowo mkhuba ushembe kusakhela ikhala emphefumulo ukuthi kuzonqanyulwa umthambo wobubi kuzogezwa laba bantu bokuqala basendulo hayi laba esikhuluma ngabo ngimzwile umnewethu ekhuluma ngane yakhe ephefumulweni ukuphushwa kuthiwa vele wena ukuyikho uzotatazela ngoba uyazala kodwa khuluma ngengane yakho mfowethu ungayisi uzonikela ingane yakho ithi wena ngizonikela bonke kusukela kwabasendulo abahamba bephefumile bechithiwe belahliwe behushuliwe imbungu namahlule uzonikelela abasendulo kuyokwehla njalo uze kufike enganeni yakho amen nawe ungathi uzonikelela umkhulu wakho ongatholwanga ngoba iningi lethu sizonikelela umkhulu abangatholiwe akangcotshwanga umkhulu siza umlando kuthiwa nje ithuna laphalaziwe uyaziwa yini khokho wokuqala owafela empini wakini wadliwa ingulube uyazi ukuthi ithuna lakuphi lisesiswini sengulube ingakho ushembe ethi bantu abami ngizonakhela ikhala emphefumulo mina ngizonilandela impande yesigubhu sesibongo somuntu nomuntu nomuntu thina into efuna yathini isibili uhlezi esho ubaba uSinene asimusa ukuqhamazeka phela usewakhile umuzi uNkulunkulu sesijabeni phela uzofaka imndeni yakho ukuthi izogeza kona ukuthwala futhi maseyigeziwa kusho ukuthi sefanele ucela ushembe uyigezela ukuthi iyongena ezulwini kuze nabo ogoduka bafuthi behleli umbhenqana bakuphi impilo nje kuphilwe ekhaya ulandela imvelo ingane yomfana ikhule ngemvelo yomfana ilunge entombi ikhule ngilunge hayi ucela mabe yithandela ukubuyisa inkomo zakhe bayoyithandela bakunika kodwa kona ukuthwala hayi ngathi ngibalethe ngenyanga entathu ekhulu ngizobalanda uthaheni uzobafaka umuzi obalanda hayi
makuwumama hayi mina ngisena amahlazo sengimdala indoda seyafa ngizobafakela kwindawo labantu baganile amakhehla lapha ekhaya waganile azolala nazo kuyokhumule khona ikhaya omunye uzofaka edining room omunye uzofaka ekamereni lakhe hayi imini inhloko yekhaya ngizobafaka khona la yalala khona nomakoti bazokupha amandla bongenami uzukhamazela bazokupha amandla masebeyinini ugcine nawe ukwazi ukubakhela izindlu zabo izindlu seyiveziwe ukuthi intathe ebalekile indlu eyikhuphwanela abanumzane balapha ekhaya bese kuba yindlu eyintombi bese kuba yindlu kaJamangweni shiya lezi lapha ekhaya othi wena wawuzenzele umkhulu wakho nogogo wakho izindlu ey'dingakalayo zabe ehlambulukile abazohlala nonyazi unyazi awuzukumfice ethempeleni unyazi mase abantu bonke sebezile e-Afrika basukuma betesho unyazi osuka nalendlini ufice ngasenhla emzini kayihlo mayibonkosi uyothi mawuze ethempeleni ulalele ungakhathali ungafikela ukuthi sovalwa nini ngoba nobuhamba nenyanya zakini namathonga kini embathini ekupha amandla phila ungabi nako ukukhathala nokuthuzuleka kwenyama okudala ukuthi kovalwa nini manje-ke sithi siyacela-ke makusukuma abasendlunkulu namakhosi lawa amanye azosukuma inkosi yakamqadi nansi ngizokunikeza undaba ezitha ngizomnikeza nangomqadi abelebeleni abakaze babuye bezobonga noma Mkonyeni uyafika kuma Mkonyeni nawo usezongenisa abantu bakubo usezongenisa abakubo manje ematolweni akaze bafika ushendo kodwa izwe lakamqadi kuthiwa kuphi edududu ukubalamuleka iboshe ezabulawa khona uyena uzobeka libe linye nje umsebenzi wenziwa uNkulunkulu ngicela ukuma la siyabonga umntwana wakithi engathi ungayithola le ngoba iyenkosini yazi lezulu sengathi ungayithola namaqweqwe lawo bese ufuna abafula bazokwazi ukuyisondeza le nkulumo sesicela manje sonke ukuthi sithandaze umthandazo wodwa ukuthi sesicela indlunkulu manje uNkulunkulu achithe inyoka kusana abantu abazophila abazolekelela ungamezo lakhe ukuze ungamezo lakhe ayibone inyathuko eza la kukhona khona okhokho bakhe mayibonkosi amen ngicela ukubuyisela kubaba umfundisi wenkosi abeke belinye bese siphethe inkonzo inkosi usise izwa uNkulunkulu abusise bonke abantwana bakhe bekhuluma amen ngiyayikhetha inkosi kulesifeni yazi Yesu ngisahlabelela bangwele ngijabula ukuba ekhaya lomphefumulo ngiyaqaya ngithi hayibo kunomhlangano omkhulu baba nimagcwele kangakade ngagcina ukuza la ngedla abantu abaningi abantu benkosi kade sinomshumayeli simamane la kuyisikhumbuzo nginecala elimbi emsebenzini kodwa ngingekho ngingazange ngilenze iphutha kodwa baxoshana kabantu kodwa ngibone lento ingozi ngithe ngila usakhulunywa impela nobe ngisahlatshelwa ngisakhumbula ngile partner sona kwangini email ngase ngiyavula ngiyachecka ngachecka efonini ngazi ngayivula le emotini ngayivula nje efonini kwathi ngicala singilwinile emsebenzi kaNkulunkulu ngakithi uba kodwa ukhuluma ukuthi wasemkhulu ngakithi ngani bese kuleki umshumayeli majosi ngakithi bekunenkinga eyiboshwa ezafa kudala ezazibulawa ibhunu linzi lezi boshwa zazisebenza masambali kanjalo zayigqoka amasaka bathi abaningi bake beke bayibone mayijobeni mhlambe zibazeqile zibaleka zigqoka amasaka sifike ithatha ingubo zabantu empuleni kwabantu ababoshwa ngemisebenzi abayenza abanye nesikhathi sobandlululo bebehlukunyezwa vele abantu besebenza behlala endaweni ezisaluka uma Mkonyeni oba umshumayeli manje yakhuluma hayi elokefika lekhuluma into le ukuthi labantu bayakhala bafela lapha ngaphela futhi siyakwazi umlando babulawa lapha abagqitshwe nje abantu lapha ababembondala nendawoye Mkonyeni ke waphuma kwagovela abakagcaba laba ucaba wamabhasi kwavela nabanye nabakundlovu ngathi bahlangene emboni amatekisi bathi bazoyithenga bona inkomo eziwu-12 zokwenza lo msebenzi wenziwa lo msebenzi lakithi kwase beyathathwa labantwana benkosi bonke bafela laphana kwathatheka-ke nabanye ababevele begxinga beswele balethwa nabo bazoshwa lekhaya lomphefumulo bangcwele beNkulunkulu akuphindanga kwaba khona izinto eziyidubedube ey'khona emva basesibalethe lana kwaba kuhle konke abantwana benkosi manize la anidukile umuzi lo sasikhona futhi uzovulwa uba umshumayeli sesi babone
ngiyacela ngokusho abashumeli bangakithi nje emampondeni nabo baba esibahlonipha ababudini wange nabo balana bangcwele benkosi anidukile manila angifuni umosha isikhathi kathi kodwa njengoba nenze kokuphelele labo ngayigqoke emhlophe ngiyabathandazela ngiyabacelela ukuthi abayikhethi inkosi besezile emhlabeni bamkhoze uNkulunkulu bakhonzela abasemakubo bazenza into esho abashumeli bese bekhonzela abasemakubo ngoba basiphendula nami ngiphendukile njenganabo futhi anginaminyaka nje eminingi babe sesigodini sosibeboshiwe bedinga ukuthi bakhululwe nabo mazela sizela abantu basemakithi bangcwele ngiyabonga makusula umshumeli umfundisi ukuthi angawasebhula ezeli indaba enkulu kangaka ngoba umfundisi uNdlovu sadotana ephunzini noma umanzini bakanongo nabonke abantwana benkosi abela anizile anidukile manila nze kokuphelele dathi abafela ebukalintsi eplazini nabasemakithi balethwa la balana kuyimanje yina ungathi bangenela bajabule mebebona babo basemkhomazo omkhulu la vele iqala ngalokwina ngaleso sikhathi bangcwele yihlalele la inkosi busenizwile uthi asiphendule bambone aphethe babo siyabonga abantu bomuzi ekhaya lomphefumulo ngiphume ebhulwa mfundisi uNdlovu lensizwa le sikhubuke nayo abantwana benkosi thema silapha ngaphandle ngimbona ngena ngase ngimisa kathi hayi singena ngayina nami senijabule ukuthi angisengeke amen bantwana benkosi khona ivesi la emthandazweni wesabatha elikanentini masinyane nje khona la lithi ngiyancela kuyangithusa nje ukuthi kukhona abantu abanenkulumo esingemnandi ngendaba yalemuzi wasekhaya lomphefumulo lo muzi odinga wonke umuntu ngisuke ebhulwa ngizakule ekhaya lomphefumulo ngizela abantu bakithi impela mawulana nje usekhaya lomphefumulo abantu bakithi bajabule amen bazokhishwa ezigodini zosizi amen funda baba yisabatha namhlabathi nonke nina esaba uJehova thina esimesaba uJehova sila ekhaya lomphefumulo nina nabantwana benu umthetho wesaba hamba nayo wawuyinto ezinkulu uNkulunkulu gcina esaba yebo mina ngiyancenga marazarela ngegama lenkosi uJehova sonke isikhathi ufundiwe ekseni lo ofundwayo nangasoleza kobe kufunda nangalele obefu koze kupha umhlaba kufundwa le verse ngiyancenga abantwana abasezakho ushebe le uhlele sincenga kodwa sethu kuthiwa ke asiphethe inkonzo ngezulu bazisi isihlabelelo esika 8 angithi nje njalo asiphethe inkonzo amen isihlabelelo sa 8 ubaba umqadi uyobe sesibuyisele enkosini Nkosi kusiphamwe kwebala amen yazikhumbula izeluleko